السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوني channel taajuu orootu bakka jirtanitti nageenya kiyya kan jaalalaa lagaaf gaara qaxxaamuree isin haa ga'u akkasii alhamdulillahi guyyaa arraan tanaatiin dhugee arraan tana taajuun maal qabatee dhufe jechuun keessan hin oolamu arroonni niin qabadhee dhufe duraaniif hedduu takkaan yaada keessa galaa ture dasii mana kiyyaa fuudhe mana sii galchine eegaan mana sii galchine booda akkaataan itti kannaadhaas irraa baafnee jirraame akkaataan itti isii biratti kannaadhaas jidduu fixee biratti ol deebisuutu hedduu takka na yaachisaa ture. Arraa alhamdulillaahi rabbii umriinaaf haa dheereessuu obboleessi keenya gola aartiitii fi qaalidoo illeen na bira dhufanii na bira deeman. Hedduu yaada waliin dabarfanne akkasitti isaanis wajjii hoggaanii fi haasoyne akkaataa itti kannaa mana deebiifnu san wal mari'annee guyyaa tokko walit dhufne akkasitti akka guyyaa tokko gatteenyee shaafiidhaa fi gola aartii Oromoo walumaanuu mari'annee dubbii tana kannaadhaas waan inni qabuus haqaas haqan murree jidduudhaa finne waan silaa isiin qabduus akka bakka deebiifnuuf jennee wal mari'anne saniifuu alhamdulillaahi duraaniif ani hedduu takka kan irra qabde. Aartii Oromootis inninis waan biraarra jira ifiifuu mashquula biraa keessa jira. Amma inumaa sanfaa dhiiseeti amma gara bultii obboleeyyan isaa kana tolchuudhatti as garagale. Namni hoggaanii fi tana bii dhufte tasaabaanii haftiyaan. Akkasitti aara hadiirii fi isa jidduu jirtu san dhiisee lafa kaayatuma hedduu takka gaa kannaanis isaa acha lafa'u jira. Kannaa kana akka mana deebisu yaaddawee tanaa acha manarraa kaanii na dhufanii asii wajji mari'annee na biraa deemanii saniifuu jabaadhaa isinis bakka jirtanirraa du'aa nuuf godhaadhaa rabbi nuuf haa laaffisu. Intala dhalaa takka gaa yeroo mana siirraa gabbaate hoggaa manatti ol deebisan yoonii fi abbaan manaa hedduu takka dogongora qabaatellee abbaa manaa san akka dogongora isaa laalanii yoo isa irraa ala qaban isummaan tunuu akkuma reefaa haasoo keessattuu inni sanitti si qomatti maali namni kun jetteeti si qomatti afaanillee sirbaafachuu baattu sanumaaf hedduu takka nutis dubbii tana osoo isiin hin baane furmaata itti barbaannaa jenne gatteenyee akkasii wal mari'achuudha yaana saniifuu isinis haasoo nuti akkana gatteenyee fi itti yaadduine kana du'aa nuuf itti godhaan isiniin jaa akkasitti isinis hedduu takka yaadda'u jirtan hordoftoonni keenya rabbiin akka isin yaaddanii du'aa gootan sani du'aa teenyaas nuuf qeebalu jira hedduu takka akka nu daran caalaa isin yaadda'u jirtan numa beeyna isiniin nurraa yaadda'aa ho'e sanumaafuu jabaadhaa du'aa nuuf itti godhaadha amma dasiidhaas mana sitti eegaan hin deebisallee anis biraas hin dhayne bilbilumaaniin dubbisu jira hedduu takka gaa biyya tana keessatti namni boqonnaadhaas hin qabu yeroo deemee nama bira dhaqee namuma kan wajjiin gattaa'ee haasawee yaada wal dabarfatu hin qabu hedduu sanii acha namni kanatti adda adii baay'ee malee waa rakkina biraatii miti jabaadhaa du'aa nuuf itti godhaa isii birallee ni dhayna garuu isii bira akka itti nuti dhaynu kannaa isa duubatti osoo isiinis hin dhageenye haasoyneetuma dubbii sanirra walii gallee fuuneetuma isa manatti itti galchinaa ji'eetiin yaada qaba ammaas wanni irra caalaa na yaachise waa duraaniin abbummaa kannaarraa fudhadhe gaafaaniin haasoo amma duratti isaa fi nasruufaa jidduudhaafis fixu saniin kannaarraa abbummaa fudhadhee jira inninis garuu alhamdulillaahi harkanan darbine alaa dhufaan akka mana quban qabu itti gaa Oromoon namni alaa hoggaa isa laale namuma dubbiidhaa deemu tokko fakkaata malee hoggaa wajji gattee ise nama yaade namaatis dhageewunnini akkasittiin gaafa sana abbummaa irraa fudheefin arraan tanaas bakkaaniin itti irraa hafu hin qabne saniifuu
ammaan tana shaafii irratti illee bilbilee shaafiidhaan illee eega dhufuudhaa deemte atiis manguddoo teenyarraa takka bilbiliiti yookaas nama biraa kasi bira jirus if bira nuu laali qoottuu akka gatteenyee bultii obboleeyyan keenyaa kana ooguuf nuu ji'eeniitii wajji haasoyne inninis tamamneen dhufaa namaas laalladheetiin dhufaa naan ji'ee akkasii adda baane bilbilaan kaneen irra bilbilee saniifuu jabaadhaa du'aayin ofitti godhaa bultiin takka beeki akkuma bultii teetiiti namni tokko hedduu tokko yoonii fi bultii tana bultii mataa fi irra gadhaabee laale an akka mataa kiyyaa yoo taate hedduu takka na yaachifti haadha manaa kiyyaa guyyaa tokko yoon irraachi bee hedduu takka mataan kiyyalleen nan dalagu maaliif namni tokko hoggaa haala jireenyaa tokko qubatee gattaa'e akkasitti bultii san jaare hedduu takka tasgabbii qaba sammuu isaatis tasgabboyteeti eega haala jiru tokkos yaada kee guutuu waliin mari'attanii malaa marii mana keessaatii fi yaanii haaluma jireenyaa yaada wal dabarfattaniiti gammachuun jiraatame namni hoggaa tana dhabee tanarraa achi bee immoo haala maraaturra gee tanaan na yaachisee bakka tana geenye sanumaafuu jabaadhaa du'aayin ofitti godhaa ammoo gola aartii oromootis rabbi umrii nu haa dheereessu haasawa silaa yaa'ii silaa isaa fi Khadiir jidduu jirtu sanillee rabbiin jidduu nuuf haa fixu ani kannaa kana jidduudha haasoyne hoggaa bultii isaanii tolchine booda isuma kanaa'uu fudhannee akka Nasruudhaa fi Khadiir jidduudhaas haasoo san fin yaa'ii san jidduudhaa finnu jenneeti yaada qabna rabbii yaada keessan isiniif haa guutu jaa du'aayin nuuf godhaa takkasiiti rabbi nu haa laaffisu akkasiiti inshaallah rabbi nu haa laaffisu isaan duraan ballamallee boruu wajji gatteenye haasoynaa naan jaani garuu anis boruu nama biraa wajjiin baallama qaba saniifin naaf hin dhaqqabdu boruu duruuniin kiyyibee jira nama birattiin deema guyyaa iftaanin nu dabarsaa jeeniitiin ballama isaan silaa boruu qabatanillee ana akka dabaru godhe saniifuu guyyaa iftaan haasoyne eegaa borumtaa san jidduu haasoyne bira dabarrutti akkas goona inshaallah rabbi nu haa laaffisu jabaadhaa du'aayin nuuf godhaa hanqa viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nageen nuuf turaan isiniin jaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu